Potraga za Matejem Perišem, koji je u Beogradu nestao noći između 30. i 31. decembra, ne jenjava. Pored policije u potrazi učestvuju građani koji su i na društvenim mrežama napravili grupe posvećene potrazi. Miloš Stanimirović iz Odeljenja za potrage MUP-a Srbije navodi da na dnevnom nivou dobio oko 10 prijava ili dojava da je Matej Periš negde viđen. Apsolutno smo dužni da odreagujemo na svaku prijavu. Mi svaku dojavu proverimo. Znači, ukoliko se javi da je Matej viđen u određenoj lokaciji, mi izvršimo terensku proveru, obavi se razgovor sa više lica, ali do sada mi nismo došli ni do kakvih novih saznanja na takve dojave, objašnjava Stanimirović. Dodaje da se sa Matejem traga od dana kada je podneta prijava o njegovom nestanku. Od dana kada je podneta prijava o nestanku hrvatskog državljanina Mateja Periša traga se za njim. Utvrđena je trasa kretanja kako samog Mateja, tako i društva sa kojim je on došao u Beograd od Zagreba. Izvršene su terenske provere apartmana u kojima su oni boravili, mesta koje su posećivali, lokala, navodi Stanimirović. On kaže da se potraga za hrvatskim državljaninom Matejem Perišem, koji je nestao u Beogradu, intenzivno nastavlja. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin naveo je da srpska policija proverava sve informacije u vezi sa Perišem, a hrvatski MUP je saopštio da ništa ne ukazuje da je nestanak Mateja povezan sa nasiljem.